blagodaći čovjeku ljubim, svakda sada i uvijek i u vijekove vjekova. Amin. Hriste Bože, nada naša, slava Tebi. Slava Otcu i Sinu i Svatom Duhu. Primite Hristo i odjekti vekova. Amin. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj. Oče blagoslovi. Hristos, istiniti Bog, naš molitvom prečite svoje matere, čije rođenje danas proslavljamo, Svetog Nikolaja, Mirnikijskog arhijepskog čudotvorca, svetoj slavni svetlani apostola, svetog Jovana Zlatulskog arhijepskog Carigradskog, sveti srpskog prosvetitelja Simeona Mirotočivog, svetitelja Save, Arsenija, Maksima, Vasilija Ostroškog čudotvorca, Petra Cetinskoga, svetog Nikolaja Žičkog i Ohridskog, prekodnog Agustina Ćelijskog, svetoga knjaza Jovana Vladimira, svetih pravednih Bogoroditelja, Joakima i Ane i svih svetih, da nas pomiluje i spase, kao dobar i čovjekoljubi. Amin. Amin, Bože, daj, neka je na zdravlje spasivlje, da braće sestre špasi, rođenje Presvete Bogorodice, da se sugledamo na Majku Božju, koliko možemo na njeno smirenje, na njeno poslušnost Bogu, apsolutnu poslušnost, predanost, njenu vrednoću, njenu mirnoću, njenu molitvenost. A ono koliko ne možemo da je uzmolimo i da joj se molimo, Majci Božjoj nam daruje prije svega ono duhovno iseljenje, duhovno zdravlje, pa će onda dati ako Bog da i tjelesno. Jer Majka Božja svima koji joj se uzmole, ona je brzo pomoćnica, ona pomaže brzo i ona ne traži ništa uz uzvrat, osim toga da joj prinesemo svoje srce, svoju dušu, svoje misli, da joj ponekad počitamo neki akatis, neku molitvu. Svi bi trebali da znamo bar molitvicu onu Bogorodice Djevo da i po jednu ikonicu u kući da imamo Majke Božije, jer dom bez ikone Majke Božije je nekako prazan dom. Pored ikone Gospodnje, pored ikone naše krsne slave, obavezno treba da imamo ikonu Majke Božije. I da kad god vidimo njen lik, da to bude jedna molitva, jedan vapaj. Jer evo vidite kako i ovaj godišnji ciklus crkvenog kalendara počinje rođenjem Majke Božje, a završava se, dakle, crkvena nova godina, crkveni ciklus crkvenih bogosluženja, uspenjem Majke Božje. Naravno da je Gospod središte svega, ali Majka Božja je nama dokaz da i mi ljudi možemo da se uznesemo toliko visoko i da se uspnemo zajedno sa Sinom jedinorodnim koji se ovaplotio preko njene prečiste utrobe, koja evo u ovim stihovima i ovim molitvama se poredi sa zlatnom kadionicom. Zlatnom kadionicom u koju se smjestio Milomir Duha Svetoga, ovaploćenje Sina Božjega, koji se oplotio radi našega spasenja i raspeo se radi nas ljudi, da bi mi vidjeli i ugledali se na primjer njegov, da i mi treba da se raspinjemo jedni za druge. Ne da raspinjemo jedni druge kao što to radimo, nego da se raspinjemo jedni za druge. Kroz sve, kroz praštanje, kroz milosrđe, kroz davanje, kroz molitvu jedni ka drugima. I tako dalje, i Bog će nam onda pomoći da pobjedimo slabosti naše koje mi svako imamo u sebi, ali moramo da se trudimo. I Majka Božja odvedena sa 8 godina u manastir, kada su je odveli, to stavimo taj praznik Pavedenje, i ona je od mladosti svoje, od djetinjstva svoga, učila se pobožnosti, učila se molitvi, učila se rukodjeljama, učila se svim onim dijelima koji treba da krase jednoga čovjeka, jednu djevojku. Tako i mi, draga braći i sestre, da se kitimo
kitimo vrlinama, a da se manje kitimo i knjižurimo drugim stvarima. Nažalost, danas je postalo nekako na ponos biti gor, biti sujetan, biti, kaže, snalažljiv, biti, ne znam šta već, tjerati nekakvu modu i imati što više novca i ne znam nija čega. A to je sve naopako od onoga što Bog traži od nas. Treba da se kitimo vrlinama kao Majka Božja što se kitila vrlinama. Smirenjem, mudrošću. To su sve blagodeti Duha Svetoga. Zato, draga braćo i sestre, nije lako, ali pritecimo, kleknimo na koljena i molimo Majku Božju da nam da iseljenje, da nam da zdravlja, da nam da napretka duhovnoga, a onda i onoga tjelesnoga. Neka nas Majka Božja sve oprli omoforom svojim, da nas štiti, čuva u ova zla vremena, u ova nemirna vremena u kojima je na svakom ćošku iskušenje nas čeka, koje je teško prevazići, a koje je nemoguće prevazići bez njene pomoći, bez pomoći Sina njenog, Gospoda Boga našega, Svete Trojice, Oca, Sina i Duha Svetoga, kome priliči svaka slava, čast i poklonjenje u vjekove vjekova. Amin.